Ja sam Brendika Inka, osobni sam asistent curama Mateji i Martini. Kako bi rekla, sve mi znači u biti. Bez toga ja ne bi imala prozor u svijet. Druženje, veselje, sve. To mi je korak u novi život. Provodim vrijeme s asistentom na sve moguće načine. Svaki dan nam je sve zabavniji i zabavniji. Ja svoju asistenticu doživljavam kao člana svoje obitelji. Mi se znamo od malena i meni je Inka kao treća sestra. Moje ime je Željko Đermanović, voditelj sam projekta Ispunjen život osoba s invaliditetom uz osobnu asistenciju u udruzi KAS Sisak. Zadaće su mi da upravljam projektom, da pišem izvješća za PT2, za ministarstvo i za Hrvatski zavod za zapošljavanje. Brinem se da aktivnosti u projektu tijeku idu u dobrom smjeru i koordiniram osobne asistente na projektu. Dolazim iz Centra za razvoj vrijednosti i moja uloga danas je bila da zapravo prenesem znanja o tome kako će zapravo osobni asistenti pružati što bolju i što kvalitetniju uslugu svojim korisnicima. I osim toga zapravo naglasak je bio na to da, budući da sam i sama osoba s invaliditetom, pričamo o stvarno praktičnim i realnim životnim situacijama u kojima se oni mogu zapravo naći. Ja sam Vedran Bučan, asistent sam osobama s invaliditetom, radim za udrugu KAS. Na današnjoj radionici čuo sam dosta novih informacija i mislim da će mi pomoći u mojem daljnjem radu. Biću u mogućnosti više pomoći osobi kojoj sam asistent. Znači sve radimo što nam se radi koji dan. Od ujutro kad se ustanemo, pomogne mi da zube operem, da se obučem, odem u WC, odemo negdje na kavu i tako. Pijemo kavu, družimo se, pričamo i onda nakon toga obavljamo kratku fizikalnu terapiju uz pomoć asistentice kako bi mi život bio, kako bi mi taj dan bio lakši. Sve što nisam mogla sama odrađivati, morali su mi pomagati moji roditelji i osjećala sam se onako, ne mogu reći čudno, ali osjećala sam se bez veze zato što nekako mi je ljepše ipak neko mlađi mlada osoba moje godište je uz mene i onda mi je to sve onako lakše i mogu se povjeravati, mogu joj sve reći, među nas nema tajni. Pa ta suradnja je krenula tako što ja cure znam od malena i htjela su sa mnom suradnju, striktno sa mnom. Idem redovno s njima na terapije, bili smo u Dubrovniku i u Zagrebu, u poliklinici Glavić. Ovaj projekt se provodi unutar operativnog plana učinkoviti ljudski potencijali. Projekti su financirani iz Europskog socijalnog fonda 100% u iznosu od 1.149.640 kuna. Projekt je provedbi od 19.3.2019. godine do 19.6.2021. godine, znači traje 27 mjeseci. Cilj ovog projekta je povećati socijalno uključivanje i unaprijediti kvalitetu života osoba sa invaliditetom kroz pružanje usluge osobne asistencije. U sklopu tog cilja prekjučer smo i održali edukaciju za osobne asistente kako bi kvaliteta usluge same osobne asistencije bila na što većem nivou. Zadovoljstvo nam je čast što smo partneri u ovom projektu sa udrugom KAS, jer svima je nama u stvari primarni cilj unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz uslugu osobne asistencije. Na današnjoj edukaciji govorit će se o komunikacijskim vještinama u radu sa osobama s invaliditetom, koje su zablude, koje su predrasude koje ljudi imaju prema tim osobama, te kako poboljšati kvalitetu njihovog života. Za projekt sam saznao na stranicama od zavoda, javio sam se i tako sam počeo raditi za udrugu. Osobni sam asistent Darka Hadrovića. Dok nisam imao osobnog asistenta, nisam mogao toliko ići van, jer
ne mogu se ja baš gurati toliko da bi mogu otići do grada i ne znam. S te strane jako puno znači. Znači puno sam više vani, više se družim s ljudima. Znači čim izađeš van iz kuće, malo se makneš iz kuće, iz rutine, već je puno bolje. Sve što se radi s Inkom, to je super, zabavno, humoristično. Ne znam, mi kad izađemo van na ulicu, nama je to kao da idemo na izlet, ne znam. Nama ne treba sad neki poseban događaj da mi, da se družimo, nama je to zakon, nama je svaki dan izlet. Ja bih željela da je to stalno, ali to je nemoguće zbog njenih privatnih obaveza i njene obitelji. A ne želim je izrabljivati, jer je ona isto samo čovjek. Radim to već 15 mjeseci i veoma mi je drago i nadam se da će se nastaviti taj projekat. Samo da se to nastavi, ako mene pitate da se nikad više onda takvog projekta nema, da se uvijek sufinanciraju, da ljudi jednostavno imaju više sluha za osobe s poteškoćama u razvoju, jer mi smo samo normalni ljudi koji imamo tjelesni poteškoća, eto nekom sudbinom Božijom. A dobro, dođem kod njega oko 10 sati, ujutro dodam mu doručak, sve što mu treba. Malo razgovaramo o nogometu, muzici, curama, svemu što ide tako, jel? Poslije toga se spremamo, izlazimo van, odemo do kafića na kavu. Najbliže nam je tu lokalni kafić. Normalno onda to prvo njega obavimo, a kad imamo malo više volje odemo do grada, s nekim od prijatelja se nađemo recimo, ili odem posjetiti nekog od svojih rođaka ili kumova. Rockeri smo oba dvojica pa imamo taj široki spektar tema o kojoj možemo razgovarati. Jel? Oba dvoje volimo sličnu muziku. Dobro, ja više volim rock i metal, on voli reggae, ali ja sam njega upoznao recimo zato sa rockom, on je mene sa reggaeom. Ja sam zavolio preko njega reggae, a on preko mene metal. Pa ja sam sa projektom zadovoljan i mislim da bi projekt trebao nastaviti, jer svi ljudi u takvim situacijama trebaju pomoć. Ja mislim da je najgore njih ostaviti sami na nekom cjedilu. Mislim, to je smisao asistenata i svega da pomognu kad treba. Jako puno bi izgubio s time ako bi se to ukinulo. Pa meni ovaj projekt puno znači zato što pomažemo ranjivoj skupini društva i zato što vidimo da na terenu korisnicima ta usluga puno znači. Znači mi iz razloga što im se pomaže u njihovim svakodnevnim aktivnostima, no smatram da kroz rad na terenu da korisnici trebaju uslugu osobne asistencije čak i duže vremena od trenutačnih 4 sata koje mi nudimo. Sada da ne nastavljamo, oni bi bili jako žalosni jer su ipak 2 godine navikli da imaju osobnog asistenta. I to nekoga koga poznaju. U projektu su projektne aktivnosti gdje se pruža usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom. Trenutačno imamo zaposleno 5 osobnih asistenata koji se brinu za 7 korisnika koji su osobe s invaliditetom. Za sada KAS provodi 3 europska projekta. Znači to je osobna asistencija, to je Zaželi projekat i sada Aktivni u mirovini. Pa za udrugu KAS ovaj projekt puno znači u smislu da udruga ide u dobrom smjeru prijavljivajući se na europske projekte zato što se udruga brine za osobe s invaliditetom, a upravo na ovom projektu pružamo uslugu osobne asistencije i pomažemo im da svakodnevne aktivnosti njima budu lakše. U biti nam je najbitnije da su oni zadovoljni. Roditelji, korisnici, asistenti isto tako. Evo u razgovoru sa voditeljem, on vodi brigu, komunicira s njima. Tako da vidim da u stvari svima godi. Bok, ja sam Vendi Fjala, došla sam iz Rovinja. Došla sam prije godinu dana, znači negdje početkom 6. mjeseca prošle godine.
Odmah sam krenula tražiti posao, međutim nikako ga nisam mogla naći. Na moju sreću, Darko je tražio asistenta, to je bilo početkom ove godine i baš sam sretna što je to tako ispalo. Znači prije Vende imao sam drugog asistenta, moj prijatelj Vedran, koji je na njegovu sreću, na moju žalost, dobio dobar posao. Tako da sam ja tražio novog asistenta i na sreću Vendi je bila slobodna tad i išli smo probat i ja sam prezadovoljan. Vendi je odlična, puno mi pomaže i zbilja sam jako sretan što imam nju kao asistenta. Meni je s Darkom super, mi se i od prije znamo, prijatelji smo, tako da je naš odnos prijateljsko profesionalni, ajmo reći. Evo, svaki dan se trudimo popiti kavicu, izaći vani na sunce ako je toplo i lijepo, ako ne u kući budemo, malo slušamo radio, gledamo nekakve zanimljive videe na YouTube-u i tako, uvijek se nađe nešto za raditi. Slobodniji sam, mislim, imam pomoć za sve što ne mogu sam. Evo, inače nama dan počinje tako da ja Darku skuham kapućino, sebi kavicu, nakon toga vidim šta treba po kući, ako ima nešto suđa za opretak, treba podove počistiti, njemu u sobi malo srediti, prašinu obrisati, tako. Međutim, nema svaki dan toliko toga za napraviti, tako da više manje mi se družimo. Znači, ja sam Mirjana Vojanović, dolazim iz Siska i moja uloga u projektu, znači ja sam osobni asistent. Pa vidjela sam oglas za radno mjesto i prijavila sam se za taj oglas. Od uvijek sam htjela raditi s ljudima. Studirala sam socijalni rad, završila. Međutim, stvarno mi nije cilj raditi u nekakvom zatvorenom prostoru sa papirima, želim raditi s ljudima. Tako da sam se prijavila za taj oglas i dobila posao. Ja se dobro se nalazim sa mojim asistentom, uvijek dobro vježbam kad imam problema s kukom, ali ja uvijek imam vježbe za govorom, šta trebam vježbati, šta ja volim, tako svaki dan nešto radim. Kuhane, spremane, pomagane, a puno mi pomaže za te šta volim svašta raditi, ali ne mogu baš sigurno reći da ako vam najviše volim kad mi neko pomaže i kad me nešto smeta, ja mogu sebi šta reći, ali eto. Znači, nalazimo se obično oko 10, pola 11, nađemo se, onda idemo ili u šetnju, učimo zajedno, ponavljamo čitanje, matematiku, vježbamo zajedno, kuhamo zajedno, pošto je ona stvarno zainteresirana za kuharstvo, pa je onda pomažem, asistiram njoj. Matematika ide jako dobro, Mala jako dobro zna matematiku, jako je marljiva, vrijedna, radišna, jako dobro sve razumije. Kuhanje je specijalizirane za deserte, znači kolači su joj super i ona to sve jako dobro zna. Sve sjecka, radi, pripremu za ručak, ne samo kolače, znači i ovako, sve radi. Da, ja se nadam da će projekt se nastaviti, dosta ovisim o asistentu i za mene bi bila katastrofa da izgubim asistent. Tako da nadam se, molim se da će sve biti u redu i da će se projekt nastaviti i dalje. Da, voljela bi stvarno da se projekt nastavi. Znam da je evo do 31.5. ove godine traje, tako da naš šef Željko piše dalje ovaj projekt i nadamo se da će se to produžiti, nastaviti. Značilo bi i meni za posao i Darku naravno za asistenta, da ima. Da, ovaj posao me ispunjava više od bilo kojeg posla do sada što sam radila. Jednostavno pomoć nekoj osobi, vidjeti taj osmijeh i koliko njima to znači, ispunite. Evo, stvarno ispunjava i usrećuje. Moram biti strpljiva i vrijedna i da sam dobra i tako. Ljepše mi je s mojim asistentom uvijek. Vikendom se nekad družimo, nekada ona mene posjeti kod mene kod kuće, jer ja imam životinje, živim na selu, pa je onda njoj to jako zanimljivo. Jako dugo, šećemo se oko sat vremena dnevno, pola sata do sata, ovisi o vremenu, uvjetima,
ali dosta dugo se šećemo, vježbamo vježbe za noge, za ramena, pošto ona ima problema sa kukovima, pa onda za jačanje tih mišića. Pa mislim da bi svakom preporučila da jednom u životu proba raditi ovakav posao, pomaganje nekome. Mislim da se svaka osoba u tome može naći i naučiti raditi, ako možda nije završila školu za to, ali evo uz volju i želju sve se može. Da sam ja presretna što smo prošli taj projekat i da možemo ipak svojim korisnicima znači još jednu uslugu pružiti osim terapije na konju. Znači da mogu biti, ja mislim, neka pozitivna promjena u nečijem životu, znači da mogu donijeti nešto dobro, osjećati se korisno. A mislim da za mog asistenta isto tako znači dosta, znači da ima nekoga za druženje, ima prijatelja u meni, ima isto tako osobu od povjerenja, može mi sve reći. Navikla sam se na nju, a znamo da osobe s poteškoćama na koga se naviknu imaju jakih problema. Da se mi vežemo puno.